Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ offra għajnuna finanzjarja lill-għaqda YMCA biex tkun tista' tipprovdi prodotti bażiċi għal familji fin-nofsinhar tal-Libanu li kellhom jaħarbu minn djarhom. Fost oħrajn il-YMCA qed tipprovdi prodotti essenzjali bħal ħalib u ikel, kif ukoll prodotti oħrajn għat-tfal bħal ħrieqi u gvieret. I would like to thank the people of Malta and the government of Malta for their generous support. This support enabled YMCA of Lebanon to provide thousands and thousands of displaced families due to the bombing who had to leave their homes with nothing on and are staying now in public schools. So the aid came at a very crucial time when it is most needed, and we are much grateful for this support. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borch qal li l-YMCA hija waħda minn diversi għaqdiet umanitarji internazzjonali li Malta qed tassisti biex ikomplu jgħinu familji fil-bżonn fil-Libanu u f'Gaza, b'mod speċjali wara sena ta' attakki li ħallew eluf ta' persuni mejta imweġġa jew bla saqaf fuq rashom. Malta qed tagħti għajnuna finanzjarja lill-Aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti li jaħdmu fil-Libanu, kif ukoll l-UNRWA, l-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti li nħolqot biex tindirizza l-bżonnijiet tal-Palestinjani, inkluż dawk refuġġjati f'żoni tal-madwar. Mill-bidu ta' din is-sena l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin offra madwar 300,000 euro f'assistenza lill-UNRWA, is-Salib l-Aħmar, il-World Central Kitchen u aġenziji oħra li jaħdmu biex jassistu lill-komunitajiet f'dan ir-reġjun. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin qal li Malta tibqa' tenni li l-uniku triq sostenibbli għal paċi għal waqf mill-ġlied b'mod immedjat u permanenti. Fl-istess waqt tappella biex jinħelsu l-ostaġġi kollha li nħatfu fis-7 ta' Ottubru tas-sena l-oħra.